teman-teman. Untuk sapi kecil ini full sekarang. Ada bambu emas, ada korban perasaan. Ini bambu emas korban perasaan putri India si Jerman. Kosak guys, full hari ini. Tapi yang mau jalan guys, letuk guys. Ada masker pet, dadah Sri. I miss you. Ada Mahmud guys. Siapa Rio jual kena? Mahmud, kata Pak Mahmud, tidak korupsi Mud, Pak Mahmud. Di sebelah timur ada Kalisari guys. Untuk jalannya agak sedikit becek, jadi saya ada ke sana guys. Ada apa? Seket. Mara kor pacot agina satu sekali. Pah kala kok sama pacot deh. Terem kali jengking pas pacot pah melihat seket. Aduh no disika kelampin. Arwah bedes apa? Bila seket ali beli? Masa dinoreng nyaman? Pernah rasa dinoreng, Ben? Boh. Ini mau dilepas, guys. Bodoh orang mak minta besi kali jengking, mak minta ke anu. Ah ya, keboleh ke bos sencang, Ben. Ke siapa? Bumak langka, Ben. Ya bos, anak buan langka bos. Selang ngakui kali jengking kelampin. Pah langka, Ben. Ben ngakui kelampin je nama baik. Yang kan pentul rotroaki bos. Promosi. Ini dikasih anu guys, remason. Pecot sol. Ini dasar guys. Masa mas?
Ano ba? Pakai rin dyan lang guys. Jangan lupa itu guys, super chat, super thanks.